Om Swastiastu, kejuluk malih para pemirsa Nusa Bali, dumugi kena rahayu rahajeng, kepanggih titiang ring rahina mangkin, somo kliwon kukuningan, pinanggal 12 sasih Juni warsa 2022, mangkin titiang magenah ring Pura Agung Gunung Raung, Desa Adat Tarokaja, titiang jagi pacang nguning ayang indik pemargi Balai Jebos, Medulak Wali, Dur Budal, ida sesuana ring Pura yang api, Desa Adat Lusa, jagi mewali keboyogan ida ring Pura yang api, riantukan ida sampun ngawit Sukra Paing Uku Dunggulan pinanggal dase sasih Juni warsa 2022 ida sampun mekolam ring Pura Gunung Raung ring sejeronin pemargi nodia nyurianin panja nyurianin jagat utawi nodia ring wewidangan Desa Adat Pura ring wewidangan Ambondok Taro, kelintangan punika sampun ring Kintamani, wewidangan Kintamani Bangli, ida sampun nodia kirang langkung sampun 14 desa adat sanes sampun ida nodia narik di tepangan bangkit ida jagi pacang mewali Medulak ring payogan ida ring Pura yang api Desa Adat Nusa kerianan antuk bakti aturan bakti krama ring Taro Kaler sedurung ida mewali pasti kesampun dumugi ida sang yang pramakawi ida sesuunan mapaice kesekurtan kerahayuan majang panjak lan jagat sedaging nyane punika pasti kesampun Balai Jebos ida mau tulak wali ke jagat Lusa ring Pura yang api pasti kesampun jagi pacang simpang utawi nodia ring wewidangan sana jagi kelintangan punika inggih punika ring Pura Busa Desa Adat Tatak usan punika ring Desa Adat Bersela ring Pura Balai Agung Pusah Desa Mas Merentet usan punika kaping untat pasti kesemput ida jagi pacang simpang nodia ring Pura Gunung Empal Desa Adat ya Tengah usan punika pasti kesampun ida jagi pacang jujur payogan ida ring Pura yang api Desa Adat Lusa riantukan reranan jagat kuningan sampun nampek punika presida titiang matur kuning ayang ring pemirsa Nusa Bali ring dijaya magenah dumugi sangkanin susunan ring Pura yang api nodia jagat lan Desa Adat wewidangan Ambondok Taro kelintangan Kintamani ida mepaice kesekertan kerahayuan majang ring banyak lan jagat sedagingnya aneh lagi hasa punika presida titiang nguning ayang menawi dawetan ngetan manut ring sejeronin atur titiang ring anyano para pemirsa titiang lunas Agung Sinapura kaping banget pisan aksamang pisan kenamatan titiang tur dan lali titiang matur semua ring para pemirsa Nusa Bali persika sampun dumugi kena rahayu rahaja sampun ikat titiang presida nguning ayang terlari titiang sinap antuk Brahma Santi Om Santi 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 Om.